Hai menaze hegima I awang riame zai hai menaze zememan sage klum namai incheuke zin kaije snatin kum chama zan kaije kchum dam mai hegi gde rein sa zeme ko gene paulia kai radle Ukrainian kdege Russia mena Ukrainian meze herete gubigine chuze chunaret changze Russian spy mena Ukrainian spy meze kangi brun magze pating na mikpui insang nege civilian anui gum meramezdu ngite zelarele ze achudle chipo zigene Ukrainian spy mena Russian meze hzi nine sang nege kangi dele zene kaptu kapche dele ze kachudle pnui ai Ukrainian spy meze zene civilian merameze herete ze bamlamge teun saura Zane Russian mena Ukrainian kdege herete gukalu bachai suize Ukrainian kdege sud him changra Zane Ukrainian spy mze tepchet kham nra hange penuilung khaning dele jaka chudle zach po perege Ukrainian spy mramene du mateus du 2 lakh dele je Russian madage wangmakra hange sam hedlu dele ja achule Zane Ukrainian spy mrogep suite be general staff of the Ukrainian armed forces nai nchekyu zi kaje strukting kumchama je kaje kchum hamamai ge sa je nai nchekyu zi kaje strukting kumchama je kaje kchum hamamai ge Ukrainian spy mena Russian spy me penuize kangi me mina high school ze hangringe me ze gimine kapcha zane bomne to chatle ze kachudle zai Russian mena Ukrainian kdege harete gubgine chuza namaya ka changmge data report lega bi chai suze Russian spy me Ukrainian kdege ne chai gaidi me mina lakna ze chang khaizem ngeuze hai mngeuze hangryak tset me chai changdle ze kachudle The Assam Dima Haso district ne bok chamcha me lesina me student me organization me apex bodies me political parties me social activities me jane hazet ka chamcha mungu leader psuite mer me wang horizons 9 cheuke ji kaije srukting kumchama jeng kaije kchum hamamai tingmui hi cultural institute hall haflong ne meeting hero bam dele jaga chule za chige be bok chamcha me wang horoze meeting hero bam gaibu patim deuze parliamentary and legislative assembly constituency delimitation ge chuna MPs and MLM gu sit habamje Dima Haso district kaiso gai darabe te deuze haki gai dele jaga chudle zachi meeting robam begine kamkyo gai be railang basamre ge election commissions of India ECI medaga join herolu za memorandum samro junu be pegar hange idle je kam gai dele zane Delhi du te radle je kam gai dele jaga chule zane pakna be wang darabe meeting roze Hazi himreuting kum chama za kaije chum cheukyuge bamdai gule za po my guest student organization apex bodies political leaders me zane ruling opposition zane social leader mlenes du wangkam dar hange hugai dele ja ka chudle za ipo lamgena meeting bam ka kadai ge convener hang Sri Khailen Daulagupu president ZNH ne changu zane co convener je Sri Ilyas Penme president Zeme student union Assam ne changule ja ka chule zane Assam Dima Haso district ge MP banai MLA seat kaisiga dera blamgena Indiaramgu Election Commission of India ECI medaga samrojun luze pe changara hang memorandum samrora drafting committees members klangai merailang ge Sri Surjia Toshan SR journalist and paknab ge general secretary ZNH gu zane pakchum ge Sri Daniel Langtasa MSc Haflong zane pam daib ge Sri Apum Daime general secretary Zeme student union Assam gu zane pam ngebe apex bodies Mlena zane cultural committee members mlenza kalangai dele zaka chudle Zai North East State Meghalaya ga tumpui kan chakpa haret lampi skin disease chuna pui changte se daga de tawdle je achudle zana Meghalaya ga tumpui kan chakpa haret I lampi skin disease kene tum chai chang diba pui hai pere chai changdle je achule zai representative veterinary health department ne sa ai tumpui kan chakpa haret lampi skin disease lamgena chuna Meghalaya state ga tumpui daga hingim kap kai ni beje pui chang kai je te se je hai mingeu daga kap changdle je salei
Zane North East State Manipur ge zet kana kage kaklebe pe belam gene Manipur gu Chief Minister and Biren Singh me zane bugu government ne rang bakor meze matetus du lutei makole ze tribal organization banai indigenous tribal leader forum ITLF mena kachele zane ITLF ge spokesperson Ginza Voljong ne saze Manipur gu Chief Minister ne zet kana kage kaklebe pe belam ge Amit saze ngo dawze ngo kampo beze ri ka sang dele ze kachedele zemna gi ki mena kaklebe pe begine chaida zane zemna me thailung ba zane zemna me bambe kirame gi ki je chuna hre rahanga hre loidele je kachele chipo zigine kuki zo tribal me zahanga chuna state ge hazet kana kage kaklebe pe blamge disi ibetu rahange ngo kampo beze parim baga dele political solution ne makti zaina o je kachele zane ginza vuljong ne saje manipur ge hazet kana kage kaklebe pe blamge ne tribal kuki hazet me chai changdi be mina haike je hangsrug me zane kuki me klo mi ne ru zai ne ten siani be hai na zikya zai poruge klak changmingye zane raki ten siani be zai mi ne ru tu ni be hai chumje ringe minge zai na state ge hazet kana kage kaklebe pe blamge ne tribal kuki hazet me panui kinga zaba me mina chang hadai zikya je hai ma dai je hang kai je minge me la le je kachedele chipo zigene ginjo vuljong ne saz chuna state ge hazet kana kage kaklebe pe blamge je pe rahanga pe loidele je ne disi si rahangdu sia loidele je kachedele chipo zigene manipur state ge bamje bam hroja inki mje je ne manipur gu chief minister and Biren Singh je ngo bam chidai lakle je achedele pani hange administration chamche je state phungpa chamra hange pe chamle makti jai no je Zaine Nagland Dimapur Mova Klogachuna Kuki Manai Anui Naga Hazet Makage Kadein Deulam Gene Kakle Bepeze Misuika Rebigela de Laser Kachuli Zaitige Kuki Manai Anui Naga Hazet Makage Kakle Bepeze Kuki Mebo Mova Kloge Bam Remene Anui Naga Kadei Pampo Pune Bugu Kadege Meritelugai Bebeze Teunsiani Begine Kakle Bepeze Misuika Rebigela Laser Kachuli Zane Pakistan kadai gu health official ne sale Pakistan kadai Islamabad banai Mardan kachbe bamge halum begene bam dawlak je pnui hang sia je mina hang kai je kname chaidi dele je kachudele ai je kakle be pebze tetiben cheuke uzi kai je madai tingkum chana je kai je chumai gele je kachudele zane chi halum begene chaibe mina hang kai je knam rog je hapui mra me patingkum kum ringeu agum kuramene chai kang kele je Pakistan kadai gu health official ne sale Zagde rege reimro rogdu dilang ba nuclear warhead je ndai ko country gene kilang me kachbe anui haimena chigairi kele aige gde rege reimro rogdu dilang ba nuclear warhead kilang ba country crazy railang bege Russia ge gde re ge reimro rogdu dilang ba nuclear warhead bam je chamngeu je haite se je rex squeeze squee USA ge chamngeu je haina je hadai je madai China ge haimedai je krew France ge haina je rex squee UK ge haina je kai je mnge Pakistan ge haike je rex na India ge haike je rex rumadai Israel ge rex squee North Korea ge himre Turkey ge himre mnge aipo pereidu lamure le lisdu ai country krew ge rege bom dilang ba jena reim rogdu dilang ba nuclear warhead bam je lia gai dele ai genen main cheuke jing kai je snating kum chana jeng kai je chum dam mai gi ge de re sa po za loi gai dele pi gai jang kinga ni mele ne je to dele